Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora, tuje kuvuga ineza yawe. Amahoro ya Kristo wowe nshuti udukurikiye aho uri hano mu gihugu cyacu muri kino gihe turi muri guma mu rugo, nawe udukurikiye uri ku migabane itandukanye, ndavuze ngo amahoro ya Kristo kubeho ndetse n'umugisha w'Imana ndetse n'uburinzi bw'Imana bukomeze bukubeho. Imana ikomeze kukurinda iki cyago, Imana ikomeze kurinda covid, Imana ikomeze kurinda indwara z'ibyorezo, ikurinde irinde n'abawe. Ndagira ngo twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana ndetse n'umwanya wo kuramya no guhimbaza. Reka ariko dutangiye dusenga Imana, hanyuma ufatanye nanjye aho uri mu rugo, kandi nawe aho uri muri Amerika, aho muri mu Faransa, muri Canada, mu Bubiligi, muri Congo, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda. Ndabizi ahantu hose ari abantu nshuti za gusengerwa. Ndabizi ko muri ku migabane itandukanye y'isi, hano mu gihugu cyane, hano mu gihugu cyacu ndazi ko mudukurikira muri benshi. Ndavuze ngo Imana ibahe umugisha, kandi dushimira abantu kubabona link yacu bakora subscribe, dushimira abantu bakora share nakora comment, n'abatugira inama mu wacu tugira Imana y'umugisha. Dushimira abantu dusengera, dushimira abantu buri muntu wese ushyigikiye umurimo w'Imana, Imana imuhe umugisha. Reka dusenge Imana twinjire mu ijambo ry'Imana. Turashaka kuvuga ku mbaraga z'amasengesho. Ese amasengesho akora iki? Imbaraga z'amasengesho zizana impinduka ku buzima bwawe cyangwa se ku buzima bw'umuntu. Niki cyakuzanira impinduka? Imbaraga z'amasengesho zishobora kuzana impinduka utigeze ubona mu buzima bwawe. Reka dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Umuntu wese uzumva iri jambo, n'umuntu wese uzumva iyi ndirimbo, ahabwa umugisha nawe, kandi ahemburwe n'izi ndirimbo, afashwe n'indirimbo, afashwe n'ijambo, kandi umuruhura umutima, ukuboko kwiza kw'Imana komeze kumubaho we n'umuryango we. Umuntu wese udukurikiye ahabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu, amen. Habwi kusomana ya Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera y'ukunda, none uyu munsi urabinyeretse. Habwi kusomana ya Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera y'ukunda, none uyu munsi urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Umva iki ni igitoro kifasha. Iyo utamba hafi murengezi, banaramanutse n'ikuzimu, wemeye kuza kurwanirira kuneshanu kwawe murengezi. Iyo utamba hafi murengezi, banaramanutse n'ikuzimu, wemeye kuza kurwanirira kuneshanu kwawe murengezi. Imigambi
ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ino nyanzarema n'icyo ngo muze mwese abemera ko Yesu abingabo nacyo kirafashije kandi muze mwese abemera ko Yesu abingabo yakidukingira haba ku manywa haba nijoro tuvuge tuti shinga mukiza. Muze mwese abemera ko Yesu tarajarabo abingabo yakidukingira haba ku manywa haba nijoro tuvuge tuti shinga mukiza. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Zambaraga zose zawanyaga wasiribati Golgotha lakone ndetse n'udusigisigi twawe ubu nta bubasha bw'igifite. Zambaraga zose zawanyaga wasiribati Golgotha ndetse n'udusigisigi twabyo ubu nta bubasha bigifite. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Ezira ibice 8 turasoma ku murongo waho wa 23. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga yemera kutwumvira. Imana ishimwe. Ndasubiramo. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga yemera kutwumvira. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu ni Ezira. Hari impamvu yari muteye gusaba Imana anayinginga, yiyiriza ubusa akayinginga. Impamvu yari iteye Ezira gusaba Imana anayinginga, impamvu ya mbere ni agasuzuguro k'abari bamutegeye mu nzira ashaka kugera i Yerusalemu, abona ataragerayo amahoro. Yibuka yuko mu gusenga haboneka impinduka ibasha gukura umwanzi mu nzira akabasha kugera i Yerusalemu. Ezira yibutse ko nusoma uzasanga yaranashatse no kuba yakaka umwami ingabo ntiyazi mwaka. Yibuka imbaraga z'amasengesho. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'amasengesho mu gahe gatoya katarambiranye kuko tumaze no kuririmba. Imbaraga z'amasengesho zihindura, dewe sinimo zihindura zirema. Imbaraga z'amasengesho zikuraho imisozi, zitesha agaciro imigambi y'abadayimoni, zitesha agaciro imigambi y'abakonikoni. Imbaraga z'amasengesho
Imana ishimwe. Nuza gusoma uzasome ugere kuri 31 uzahasanga kubera kwirinda ngo bageze ku munsi ngo wa 13 bahaguruka ku kagezi Ahava bajya i Yerusalemu, ukuboko kw'Imana kubabaho, ukuboko kw'Imana yacu, ukuboko kw'Imana yacu kubabaho. Imbaraga z'amasengesho zihindura. Imana ishimwe. Kugira ngo ube mu mbaraga z'amasengesho zihindura, wakitwaza izihe ntwaro? Ntabwo ari ukuvuga ngo nanjye nasenga nawe urasenga. Hari ibyo ugomba kuba wujuje kugira ngo amasengesho usenga abashe kukugirira umumaro. Hari ibyo ugomba, hari inzira waciyemo. Nta muntu n'umwe udasenga, twese tuba mu rusengero. Ariko gusenga burya kugira intego, gusenga kandi hari uburyo abantu basenga ngo bitandukanye n'abandi. Icyo umuntu usenga arusha undi mu masengesho, icya mbere ni ukwihana. Abantu benshi dusenga ariko tutihana. Kugira ngo ushobore gusenga, icya mbere ni uko ufite intwaro cyangwa se inkingi yitwa amahitamo mazima. Kugira amahitamo mazima, inkingi ya kabiri ni ukwatura kwiza kuri wowe. Inkingi ya gatatu ni ukuba mu ntego ntuyivemo. Amen. Gusenga guhindura, kuzana impinduka mu muryango wawe. Nakomeje numva umwuka w'Imana amata kubwira abantu ngo basenge. Nakomeje numva ijwi rimbwira ngo nimbwire ababyeyi basenge, nimbwire abagabo basenge, nimbwire abakobwa basenge, nimbwire abasore basenge. Umuntu wese wumva ikinyarwanda haguruka usenge. Iki ni igihe cyo gusenga. Umuntu uri muri Afurika, umuntu uri mu Rwanda, umuntu uri ku migabane itandukanye y'isi, aho uri hariho hose, ndakwishishikariza gusenga. Sengera umuryango wawe, sengera ababyeyi bawe, sengera famiye yawe, sengera inshuti zawe, sengera igihugu cyawe, sengera itorero ryawe, sengera abana bawe, sengera akazi kawe, sengera business yawe, sengera umubiri wawe, sengera ubwenge bwawe, hanurira amaboko yawe, senga. Imbaraga z'amasengesho zihindura imisozi, zikubita hasi imbaraga ziturwanya. Gusenga gushobora guhagarika indwara z'ibyorezo. Abantu bahuje. Ezira nta kindi yakoze, yabonye ko bikomeye bamutegeye mu nzira, arasenga. Gusenga, mama musenge. Gusenga kugira ngo ufate umwanya usenge, banza ufate umwanya wegera Imana, ubanze ufate umwanya wo kwatura. Nimba n'Imana wenyine, ufata umwanya wo kwitekerezaho, ujye mu cyumba cyawe ubwire Imana ngo Mana mbabarira ibyaha nakoze, mbabarira ibyaha by'ubusinzi, mbabarira ibyaha by'ubusama, ibyaha byose wature. Fata umwanya wo kwatura. Numa fata umwanya wo kwatura, ubwire Imana, umaze kwatura ubwire Imana ngo Mana ndakeneye gusenga guhindura, ndakeneye amasengesho ahindura. Kuhora umuntu asenga ariko ntabone impinduka, minduka nziza. Guhora umuntu asenga ariko ntabone umunezero, ntabone ikimana yavuze, ntabone amasezerano. Gusenga guhindura. Gusenga ndimba mu mwanya wo gusenga, ikimenyetso kizakora kuba mu gusenga hari impinduka. Uzi ko mu buzima umwaka umugashira uri mu kintu kimwe, ibiri gashira uri mu kindi, 3 5 kidahinduka. Uzi kubana n'ikigeragezo kidahinduka. Uzi kubana n'intambara zidahinduka. Uzi ko mu kazi kadahinduka. Uzi ko warutsikamiwe ntuhinduke. Uzi ko na Yesu yikora umusaraba bikageraho Simoni akamwakira gatoya, akabona impinduka, bakamururaho gatoya. Dada sindi mando la elevo, ndagira nkubwire akira impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Yesu akuzanira impinduka mu buzima bwawe. Imbaraga z'amasengesho zibasha guhindura umuntu, akira impinduka. Uzi ko gusenga kwirukana abarozi, gusenga kwirukana urupfu, gusenga kuzana uzi ko umuntu abona amahoro
amahoro muri Yesu. Uzi ko umuntu yari gusenga wari ugiye kwiyahura bivaho. Uzi ko yuri gusenga hari igihe umuntu asenga Imana igakura mu rupfu, urupfu rwaye rwakwegereye Imana ikarwegezayo. Uzi ko gusenga kuza n'ubwenge, uzi ko gusenga kuza n'ubushobozi, uzi ko mu gusenga umuntu agira igikundiro, uzi ko mu gusenga umuntu agira ubwiza, uzi ko mu gusenga umuntu aba umunyamuka. Haleluya, Imana ishimwe. Uzi ko mu gusenga umuntu Imana imutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi kubera imbaraga z'amasengesho. Uwo ni Dawidi. Gusenga kuza n'impinduka. Uzi ko mu gusenga ariho abayuda basubirijwe umunsi igihe kimwe Imana igakoresha Esther akabwira ngo bafate amasengesho y'iminsi 3 bagasenga. Mu gusenga hakaboneka impinduka, abari bagiye gupfa bakabona ubuzima. Uzi ko mu gusenga iminwa y'intare Imana yayifunze. Ndagira ngo ufate umwanya wo gusenga. Hatawa enemandola. Byaranze ku buzima bwawe, umaze igihe ugeragezwa, byaranze, wahuye n'ambara bikomeye, urarwaye bikomeye, ufite amadeni bikomeye, ufite ibibazo bikomeye, abana byaragucanze by'abana, mu kazi byaragucanze, kuri fiancé byaragucanze, ibintu byose byarivanze, umutwe wawe uraremerewe. Gusenga bizana gukomera. Ndomuka Imana mbye ngo mu gusenga kwawe urakira gukomera, umutima wawe urakomera. Nimba hari ibintu bijya byangiriza umuntu, nukuba umuntu adakomeye, komera befo enema. Mu gusenga turakomera, mu gusenga tugira amahoro, mu gusenga tugira amakuru. Ubu muririmbye nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjira. Mu gusenga twumva amakuru. Banyamasengesho bantu munkurikiye uri gusengarwa, abari ku migabane itandukanye, abadukunda n'abatadukunda, uko nta muntu ukundwa n'abantu bose ntibishoboka. Yesu akeneye ko winjira mu gusenga, wakinjira mu gusenga, Imana ikazana impinduka ku buzima bwawe. Ngiye kwegera mu musozo. Yesu agukeneye kusenga, Imana ikakuremera impinduka ikuzanira ibyishimo, impinduka ikuzanira ubuzima, impinduka ikuzanira kubaho, impinduka ikuzanira kugira agaciro. Kandi buri muntu wese mu cyiciro arimo wasini mandora akeneye impinduka. Buri muntu wese mu mwanya, impinduka ishaka kuza mu buryo bw'umwuka, impinduka yaza mu rusengero, impinduka yaza mu mwuka, mu kuririmba, impinduka yaza ariko biturutse mu masengesho. Imbaraga z'amasengesho zohereza impinduka, imibabaro yacu igahinduka ibyishimo. Iyo twasenze tugira ibyishimo, iyo twasenze tugira umunezero. Uzi ko umuntu asenga yari Imana ikamuza n'ibyishimo, ukumva indirimira. Uzi ko mu gusenga haleluya. Uzi ko mu gusenga byagaruye tabita. Mu gusenga bantu b'Imana mu madini atandukanye, umukwemera kwawe umwuka w'Imana kunumyeho ngo fata ibihe byo gusenga. Uko usenga kose ugenda uko imbaraga zawe zingana, uraza kubona ukuboko kw'Imana ku buzima bwawe. Uko urasenga kose, usengera igihugu, usengera abana bawe, usengera umuryango wawe, usengera itorero ryawe, usengera abavandimwe bawe, usengera business yawe, usengera amagara yawe, usengera ubuzima, usengera kuba mu gakiza kuko abantu benshi bakavuyemo. Fata ibihe byo gusenga, usenga ugenda muri iyo nzu yawe, muri icyo cyumba cyawe. Fata ibihe wihererana n'Imana. Yesu yiteguye kuzana impinduka zikubita hasi imbaraga z'abarozi ku buzima bwawe. Yesu yiteguye kuzana impinduka zikubita hasi ibyari byagutsikamiye. Ukeneye ko gusenga kukuzanira impinduka, ukambara agatimba. Erega hirya y'umubabaro turimo bizarangira, hirya y'ibyerezo bizarangira, nta bitarangira. Ibintu byose bo bikarangira. Ibyago n'amakuba nuko ushaka kwirwanirira mu bigeragezo, ariko niwinjira mu gusenga, marayika w'Imana arakwereka icyerekezo imbere neza. Uyu munsi urahangayitse, ariko imbere ngenda haruzi mu byo kumwuka, imbere y'ini heza. Wasinima bofa imbere Yesu yasize igisubizo. Icyo ukeneye gusenga. Ese uracyasenga
cyangwa araparitse? Ese urakibuka kwa n'Imana cyangwa arabitaye? Ese urakibuka ko ibintu byose, ubuzima bwose, ibintu byose bitunzwe no gusenga dusenga kugira ngo tube umugisha mu buzima turimo, tuzanabone n'ubugingo. Kuko ijambo riravuga ngo umwuka n'umubiri birarindwe bitajyaho umugayo. Ndagira ngo dusenge. Ese uracyakeneye gusenga? Ntabwo ushobora gusenga udakijijwe. Ukeneye gukizwa, wamara gukizwa ukamenya gusenga. Niba utarukijijwe rero, gusenga kuzana impinduka. Abantu bose barasenga, ariko abenshi bagasenga bari mu byaha. Iyo usenga uri mu byaha uba uri umufana, ntabwo usenga uba wajya gufana. Ariko ukeneye gusenga kuzana impinduka. Kugira ngo ushobore gusenga kuzana impinduka unguriki utarakizwa, aka kanya turi kuvugana, aka kanya unduzi, aka kanya turebana, umva uko umwuka w'Imana yambwiye. Fata akanya wature, vuga ngo Mwami Yesu, guhereye itariki ifashe icyemezo, mvuye mu byaha, nkura mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo, umpindura umwana wawe. Fata amateka yanjye mabi mazemo igihe kirekire, abantu niba yazi amateka y'ibyaha mazemo igihe kirekire, yafata uyahambire, uyajugunye kure, undemere amateka mashyashya ku buzima bwanjye. Gushimiye Yesu kumbabariye ibyaha byanjye, guhereye itariki sinzasubira mu byaha ukundi, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Wowe dusenganye gutya, uzashake Guma mu Rugo irangiye, wowe uri aho Guma mu Rugo itari, ushaka ahantu hari urusengero kwegereye, uhegere, ugende usenge, wegere abadiakoni, wegere abapasiteri bawe, ubegere, ubabwiye ngo narakijijwe, ndashaka mu ndere mu buryo bw'umwuka. Hanyuma nawe wari warasubiye inyuma, nawe wasubiye inyuma mu byaha, nawe waguye, nawe wivuyemo, nawe wicira inzira, nawe witotombye, nawe waretse Imana, nawe usigaye ibintu by'Imana wumva bitagufasheho, wumva nta gace ufite, bwira Yesu ngo Mwami, nongeye kugira icyizere, nkeneye gusenga, mbabarira ibyaha byanjye, kuko nkeneye impinduka mu buzima bwanjye. Kuba mu buzima butahinduka ni umwaka mu buzima bw'umuntu, kuba mu buzima butagira ishusho ni umwaka mu buzima bw'umuntu. Ariko Yesu yiteguye gukorana n'abantu bihutse. Ihute wakira impinduka zirihuta, ariko akira gutabarwa kuva mu ijuru kuzanye n'amasengesho. Bwira Yesu ngo Yesu mbabarira. Nawe kandi ene wasinimo waruni mu bihari ko warakise intege, ndenge ngo dufatanye, ngiye gusenga nawe upfuka amahuri cyangwa usenga uhagaze, wasengera abana kuko nabivuze, dufata kandi dusenge. Hari igitangaza, hari impinduka iraza, hari umugisha uraza, hari amahoro araza, hari ibintu Imana irasenya, hari ibintu birasenyuka, hari imbaraga zirasenyuka mu nzu yawe, mu kazi kawe, mu rugo rwawe, muri bizinesi yawe, mu mwanya uhagaze, hari ibintu birasenyuka mu nda yawe, hari ibirasenyuka mu mubiri wawe, hari iby'Imana irasenya, hari wasini, hari impinduka ugiye kwakira ku buzima bwawe. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana ikura mu gisuzuguriro, uri Imana imara umubabaro. Nake buri muntu wese imbaraga z'amasengesho, kuko mu gusenga niho honyine hari ubutabazi. Ndasengera ababyeyi, ndasengera abagabo, ndasengera abakobwa, ndasengera abasore, ndasengera abakecuru, ndasengera umuntu uwo ari we wese warumurikiye Mwami Yesu Kristo, ngo yakire impinduka nziza, umuvane hatsikamiwe, umuvane mu burwayi, umuvane mu rupfu, umuvane mu gahinda, umuvane mu byaha, ukoresheje ubutware bwawe n'intwaro y'amasengesho. Mwami, ngushimye ko uhindura abantu amateka, kandi ngushimye kuri Imana yaguye abantu bawe, ugahindura amateka muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibagire neza. Ijambo ry'Imana nakagaruka, akira gusenga guhindura ubuzima bwawe bugahinduka, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Bye bye.